u Bosni, ali ne samo u Bosni, nego i u drugim dijelovima Balkana uvijek kažu ne možemo ništa bez Amerike. Pa dobro, evo, Emily Grebel je profesorka na univerzitetu Vanderbiltu u Sjedinjenim Američkim Državama i nije samo profesorica, nego i šefica odjeljenja za historiju ili tako nekako. Dolazi, mislim, od ovih 10 puta koliko radimo History Fest, možda 5 ili 6 puta je već tu i hvala joj zbog toga što nađe uvijek vremena da bude s nama. Možda, evo kažem, ne svake godine, ali barem svake druge godine, popravit će se to možda narednih 10-20 godina, pa će ići svake godine. I stvarno je jako drago da će Emily danas govoriti o jednoj temi koja je sigurno vrlo istorijski, ali i inače vrlo aktuelna, dakle o iskustvima balkanskih žena, tako se zove tema, redefiniranje istorijskih narativa. Mislim da ne treba previše puno predstavljati Emily Grebel, ali mi u Sarajevu ovdje, ili obični ljudi je najbolje poznajemo po knjizi koja govori o Sarajevu u Drugom svjetskom ratu. I ta knjiga je prevedena na niz jezika, između ostali, dakle, zahvaljujući University Pressi na bosanski jezik i sad je već vjerovatno vrijeme i za neko novo izdanje, ali prije nego što dođe drugo izdanje te knjige o Sarajevu, Emily Grebel, odnosno prevodi se njezina druga knjiga koja govori o balkanskim muslimanima, a ovo predavanje danas će trajati koliko će trajati, imamo 45 minuta, ali ostavit ćemo prostora i za diskusiju i za pitanja. Emily Grebel će govoriti na bosanskom jeziku, pitanje mogu biti bilo na bosanskom, bilo na engleskom jeziku, ali odgovor će biti samo na engleskom. Emily, izvoli. Hvala. Radi jest. Dobro, hvala Husniju na pozvat i hvala svima što ste došli danas. Da kažem iskreno, uvijek ja sam nervozna kad govorim na bosanskom jeziku, ali eto. Moje današnje predavanje će se razlikovati od tradicionalnog historijskog predavanja po tome što želim govoriti o historijskim praksama i metodologijama pisanja historije na načine koji smisleno integriraju žena i njihova iskustva, postupke i djelovanje. Ženska iskustva je izuzetno teško pronaći u arhivama, posebno u ranijim periodima. Kao što svi mi historičari znaju, arhivi su sistemi znanja i organizacije koji su strukturirani na način koji privileguje perspektivu institucija i ljudi na vlasti. Ovi repozitoriji dokumenata nisu osmišljeni da učine ženske iskaze čitljivim ili vidljivim. Kada se ženski glasovi pojave, to je često zato što su osporavale sam sistem. Njihovi glasovi nam obično dolaze fragmentirani i filtrirani kroz patrijarhalne strukture tog vremena. Historičari ropstva i genocide dugo se suočavaju sa izazovom pronalaženja glasove i iskustava ljudi čije je postojanje, a kamoli djelovanje, ugrožavalo te sisteme moći. Dokumenti često otupljuju životno iskustvo i dehumaniziraju žrtve. Moramo pažljivo rekreirati priče marginalizirani ljudi kako ne bismo rekreirali strukture moći arhive. Isto se može primijeniti i prilikom analize žena. Kada pristupimo istraživanju sa namjerom da izvučemo ženske glasove i perspektive, nađemo se u situacije da postavljamo različita pitanja, radimo sa različitim vrstima arhive i razvijamo nove historijske uvide o evoluciji države, nacije, zakona, društava i tako dalje. Ljudi ovdje u Bosni pa i u cijeloj kraju često ističu da historiju pišem drugačije, ponekad kao kritike, ponekad kao pozitivno.
Pa sam mislila da bi mogla objasniti neke od tih metoda i svoje ciljeve. Ono što želim uraditi jeste da na početku i na kraju ovog predavanja modeliram dvije metodologije koje koristim u svojoj analizi, a u sredini ću objasniti kako i zašto mislim da je važno primjenjivati različite pristupe. Dakle, prva anegdota, Džuzida. Svoju knjigu Muslimani i stvaranje moderne Europe, koja bi trebala izaći kasnije ove godine na bosanskom jeziku kod University Press Sarajevo, započinjem prikazom nezadovoljnog bračnog para iz sela u blizini Novog Pazara. Njihov bračni spor koristim da predstavim neke od ključnih pitanja knjige o tome kako su muslimani u Jugoslaviji pregovarali o pitanjima građanskog i šerijatskog prava, državljanstva i nove socijalističke države. Također je koristim da predstavim okvir za razmišljanje o tome kako bismo mogli drugačije pisati historiju muslimana u Europi. Danas želim ispričati istu priču, malo drugačije, iz perspektive supruge Džuzide. Njene perspektive, kao što se nadam da ću pokazati, otvara različite vrste historijskih pitanja i drugačiju perspektivu u poslijeratnom periodu, što je naša glavna tema ova godina. U jesen 1945. godine, nekoliko mjeseci nakon završetka rata, mlada muslimanska seljanka Džuzida podnijela je molbu okružnom sudu u Novom Pazaru, tražeći razvod od muža. Džuzida je tvrdila da joj muž nije osigurao odgovarajući odjeću i obuću i da ju je tukao, što je ona predstavila kao valjan razlog prema šerijatskom zakonu da se od njega razveda. Džuzida je bila siromašna, umorna i ljuta. Ratne godine su vjerovatno bile teške. Njen muž i mnogi drugi muškarci otišli su da se bore na duge staze. Vladala je nestašica hrane, bolesti su se širile, svijet oko njih je bio uništen. U jednom izvještaju lokalne partije u isto vrijeme saznajemo da ni jedna školska zgrada u tom području nije imala namještaj ili prozore. Ali na kraju ratu postojala je i nada za novi početak. Za Džuzidu je to značilo novi početak izvan njenog nesretnog braka. Džuzidin izbor sudova i pravno obrazloženja koje je koristila za zahtjev za razvod braka ovdje su zanimljivi. Šerijatski sudovi su još uvijek postojali u Jugoslaviji 1945 godina. Svaki musliman bi znao da oni imaju nadležnost na islamskim brakovima. Od uvijek su je imali. Bračno i porodično pravo ostalo je dio vjersko-pravnog sistema u državi do 1946. godine. Ali Džuzida nije izgledala kao da sarađuje sa šerijatskom ili sudom ili lokalnom muftijama. Umjesto toga pisala je okružnom sudu, novom sudu. Jasno je razmjela da se vremena i institucija mijenjaju. Možda ju je lokalni ogranak KFŽ-a obavijestio da će u socijalističkom sistemu žena imati veća prava. Možda nije željela vidjeti lokalnog muslimanskog sudiju. Možda je bio član porodica sa stranog njenog muža. Ili možda nije znala gdje je jer je umro ili pobjegao tokom rata. Možda jednostavno nije razumjela razliku između različite vrsta sudova u ovom trenutku. Ne znamo od njene razloga, ali je važno da sebi postavimo pitanje o njima. Ono što možemo dešifrirati o Džuzidi iz fragmentiranog načina na koji se pojavljuje u pravnoj arhivi jeste da je ona seljanka, živi u siromaštvu, zlostavljena je, nepismena.
ali također ima i određeni stepen pravog znanja. Zna da je rat završen. Zna da okružni sud postoji i misli da šerijatski zakon nalaže da joj muž mora obezbijediti odjeću i da je ne smije tući. Njen suprug ne poriče svoje dužnosti, ali je odgovorio da je tokom 4 mjeseca bez plata radio za jugoslovensku partizansku vojsku, zbog čega mu je bilo teško da svojoj ženi osigura sve što je neophodno. Ovaj partizanski borac obećao je pred okružnom sudom da će u budućnosti izdržavati ženu i, citiram, onako kako to naši šerijatski propisi propisuju. Šta bi sudije trebalo da radi sa takvim slučajevima? I meni je ovo zanimljivo. Kako u to vrijeme nije postao građanski zakon o braku, a nove sudije nisu imale alternativni pravi okvir u kojem bi mogli riješiti dato pitanje, primijenili su šerijatski presedan i donijeli odluku u korist muža. Džuzida se međutim nije dala zbuniti i uložila je žalbu. Po šerijatskom zakonu, ona zna, žena je imala pravo na razvod ukoliko joj muž nije bio u stanju pružiti dom. Po riječima njenog ljutitog muža, ona je u novembru 1945 godina odlučila da dokaže upravo to, i to putem vrlo nekonvencionalne strategije, spalila je muževu kuću. Pored senzacionalističke prirode ovog sudskog predmeta, u Džuzidinoj priči pronalazimo ženu koja djeluje u više pravnih sistema i uzima zakon u svoje ruke. Pisanje ove historijske naracije iz perspektive Džuzide nudi nam drugačiji način razmišljanja o pravnim promjenama nakon Drugog svjetskog rata. Kao intimiman prikaz braka i sukoba, Džuzidina perspektiva nam omogućava da razmislimo o tome kako su obični ljudi shvatiti zakon, prava i mogućnost promjene u ovom poslijeratnom periodu. Možemo i bolje razumjeti zbunjenost, haos i probleme institucionalnih promjena. Činjenica da je podnijela peticiju okružnom sudu prije formalnog ukidanja šerijatskog sudova također pokazuje nešto ključno. Pravna transformacija nije samo proglašena odozgo, već se odvijala na terenu, kroz djela ljudi poput nje. Eto, metodologija. Moja analiza ovog sudskog slučaja oslanja se na 2 komplementarne metodologije koje oblikuju moj trenutni istraživački projekat o ženama i prava na Balkanu. Prva dolazi iz tradicija prava i društva. Ova metoda nas potiče da čitamo arhivske dokumente, mi kažemo niz dlaku arhive i onda uz dlaku arhive, ne znam da je to prevod savršeno, ali along the grain of the archive and against the grain of the archive, kako je opisala antropologinja Ann Stoler, kako bismo rekreirali načine na koje je zakon funkcionirao i kako su ga doživljavali obični ljudi. Historičarka gleda dalje od onoga što bi formalni zakon ili riječi sudskog slučaja mogli reći i umjesto toga koristi izvora kako bi shvatila kako se zakon živi, pregovara i osporava u svakom dnevnom životu. Sada bavim se istraživanjem sudskih i političkih zapisa u 19. stoljeću i koristim ovaj analitički okvir za svoje nalaze. Cilj
cilj mog istraživanja je da shvatim kako su žene doživjele i oblikovale ovaj važan prelazni period moderne izgradnje države. Zanima me kako su se životi i pravni status žena promijenili kao rezultat pojave nacionalističke misli, početkom sekularizacije politike i novi ideje liberalizma i kraja carstva, tako dalje. Rad naučnica poput Hana Yunus, Amile Kasumović, Olga Todorova je ovdje ključan ne samo za otkrivanje zanemarenih glasove, već i za povezivanje pravne i društvene historije i pokazivanje kako se pravo razvijalo kroz fleksibilne, lokalne, ugrađene prakse. U arhivima, bilo u Beogradu, Novom Pazaru, Sarajevo ili Slavonskom Brodu, gdje sam radila prošli ljeto, ženski glasovi su često fragmentarni. Iznova i iznova su neimenovane. Njihovi potpisi, ako postoje, često su X ili križ. Ipak, kada spojimo mnoge male fragmente gdje obične žene ulaze u historijski zapis, pojavljuju se obraci koji ne samo da čine žene vidljivim kao historijskim akterima, već i sugeriraju da su njihovi postupci doprijenili širom transformacijama. Kroz ženske priče možemo dešifrirati obrasce koje nam pomažu da shvatimo kako se zakon mijenja na terenu prije nego što se promijeni u zakonu i formalno praksi. Nakon što otkrijemo fragmente, suočavamo se sa zadatkom da ove priče ispričamo na drugačiji način. Rizikujemo da ispričamo ženske priče kroz institucionalni glas koji je osmišljen da i ušutka, čime se patrijarhat u historiji opredmećuje. Ovo me dovodi do druge metodologije na koju se oslanjam u svom istraživanju. Narativnog pripovjedanja ili na engleskom narrative storytelling. Ovo nije samo o uključivanju više anegdota o ženama u naše historijske knjige, već utjelovljenje njihovih glasove u načinu na koji pišemo samu historiju. Iako se ova metoda može činiti bližom književnom studijama ili antropologiji, važno je za razmišljanje o mjestu žena u historiji kada se koristi historijski arhivi definirani dinamikom moći i patrijarhatom. Kako bi se čuli glasovi marginalaca, u mom slučaju žena, ali i u drugim marginaliziranih aktere poput Roma, robstva, vjerskih manjina, tako dalje. Ova metoda nas potiče da razmišljamo o tome kako historija izgleda drugačije kada počnemo sa njihovom perspektivom. Pripovjedanje u ovom smislu nije fikcija, već način rekonstrukcije životnog iskustva iz djelomičnih tragove, uz ostanak vjernim arhivskim dokazima. To znači preispitavanje izvora, poput sudskih slučajeva ili policijskih izvještaja, iz perspektiva žena koje opisuju, umjesto da se institucionalni narativ uzimaju zdravo za gotovo. Pri tome je cilj stvoriti različite vrste historije, one koje u prvi plan stavljaju iskustvo ograničenja i djelovanja. Ovaj pristup pisanju historije sam u gornjem primjere modelirana na Džuzidi. Također sam pokušala to koristiti u svojoj knjizi o balkanskim muslimanima. Željela bih vam dati još jedan primjer iz mog trenutnog istraživanja od 19. stoljeće, da modeliram dvije metodologije. Druga anegdota, Sara. Godina je bila 1873. Sara Petković nije željela ostati u braku sa svojim mužom Petrom, graničarnom u Slavonskoj vojnoj krajini. Napustila ga je i otišla živjeti kod svog brata. Razlozi nisu jasni. Možda je Petar pio
ili bio nasilan, možda ju je zanemiravao, možda je jednostavno bila nesretna. Ono što znamo je kako je Petar opisao njeno odsustvo. U svojim zahtjevima da je vrati, naglasio je da je hitno potreba da radi domaći poslova. Život u vojnoj krajini bio je zahtjevan, a teret održavanja domaćinstva teško je padao na žene poput Sare. Njihov pravni i društveni položaj nudio je malo prostora za autonomiju. Formalno obrazovanje za djevojčice postalo je obavezno u Hrvatskoj tek 1874 godine, što je činilo vjerovatnim da je Sara bila nepismena. Širom regije žene nisu bili priznate kao pravni subjekti. Njihovi životi bili su strukturani patrijarhalnim sistemima koji su i pozicionirali kao zakonske maloljetnike. Nedostajao im je smisleni pristanak u braku, nisu imali prave starateljstvo nad svojom djecom. U suštini zakon je vezao Saru za domaćinstvo u kojem nije željela živjeti, prisiljavao je na rad i uskratio joj pravo da ode. To nije funkcioniralo za Saru i tako je prekršila zakon i otišla živjeti sa svojim bratom. Petar je podnio žalbu pravoslavnoj parohiji u Klokočeniku, zahtijevajući njen povratak. Njihov brak je bio reguliran pravoslavnim kanonskom pravom koje je priznao austrijski građanski zakonik. Međutim, nije bilo jasno kako bi se takav slučaj trebao riješiti u praksi. Parohija je proslijedila stvar novoosnovanoj kraljevatskoj kotarskoj oblasti u Garčinu, otkrivajući rastući problem u cijeloj regiji, gdje završava crkvena i počinje civilna vlast. To je slično pitanje onome koje je pokrenuo Đuzidin slučaj. Nije tačno, ali slično. Uslijedila je istraga i od samog početka zakon je radio protiv Sara. Lokalni svećenik je izvijestio da ne postoji, i citiram, ni najmanji dokaz koji bi opravdao razvod. Zaista, u raznim uključenim institucijama, seoskim starješinima, općinskim službenicima, crkvenim vlastima i samom njenog muža, postao je konsenzus. Sara se mora vratiti svom mužu, ali neće. Zato su vlasti poslali vojnu stražu da je otprati i prisilno vrati u Petrovo selo. Predata je mužu na njegovom kućnom pragu uz naređenje da ostane. Službenici su onda izvijestili crkvu i vlasti da je stvar riješena. Sara Petković je sa svojom mužom. Ali za Sara to nije bilo riješeno, opet je otišla. 2 sedmice kasnije još jedan izvještaj je stigao u okružni ured. Ovaj put Sara je uhapšena i osuđena na 24 sata zatvora zbog neposlušnosti. U vojnoj krajini provođenje zakona palo je na lokalne službenike koji su bračne sukobe tretirali kao pitanje javnog reda. Žena je trebalo disciplinirati. Slučajevi poput Sarinog osvjetljavaju pravne sive zone koje su se pojavile kako su se društva promijenila od religijskih okvira porodičnog prava, domaćinstva i lokalne pripadnosti prema civilnim režimima sa državljanstvom i pravima. U tom kontekstu širenje građanske države suočilo se sa neriješenim pitanjima. Kakvu ulogu bi trebalo igrati u provođenju bračnih normi preko vjerskih granica? Kako bi izgledala politička reforma i šta bi ona značila? Da li bi jednostavno nastavili slati žene u zatvor zato što ne žele svoje muževe? I da, pronašla sam više od 10 primjera za to. Ove pitanje se naravno ne odnose samo na brak, već i na ideju ženskog državljanstva,
na ulogu države, evolucije policije i vladine vlasti. Sarin slučaj nam ne nudi jasne odgovore, ali čini ove tenzije vidljivim i pokazuju da su se lokalne vlasti morala nositi s njima. To se činiti godinama koje dolaze. Još nešto da kažemo o ovom slučaju. U institucijama tog vremena Sarina vlastita aktivnost i mjesto u svijetu nikada nisu bili zaista razmatrani. Čak i arhiv održava ovu strukturu moći. Sarin slučaj se pojavljuje u knjizi okruga Garčin kao slučaj supruge Petra Petkovića. Ona nije identificirana kao nezavisna akterka, već kroz muže kojeg ne žele. Ali kao historičari možemo analizirati ove izvore i koristiti narativ da i drugačije rekonstruiramo. Slučajevi poput Sare i Đuzide pokazuju nam kako su se žene nosile sa pravnim pritiscima. Iz ovih slučajeva možemo naučiti da se zakoni i vladine institucije ne mijenjaju u vakuumu. Oni nastaju iz proživljenih društvenih transformacija. Njihovi postupci otkrivaju probleme u načinama na koji se zakon provodio, a koje je trebalo riješiti. Upornim praćenjem priče ovih žena u mogućnosti smo otkriti i razumjeti promjene koje bi se kasnije dogodilo. Zaključno, prilikom proučavanja žena u historiji, korištenje kombinacija sociopravnih metoda sa narativnim pristupima omogućava nam da se pomaknemo od fragmentarnih dokaza prema utemeljenim prikazima životnog iskustva. Ja mislim da će ova analiza otvariti nove vrste historijskih pitanja, ona koje će nam omogućiti da integriramo ženska iskustva i djela ne samo kao žensku historiju, već kao bitne za razumijevanje razvoja samog modernog doba. Hvala vam na pažnji. Kao Husnija je rekao, primit ću komentare i pitanje na bosanskom ako ja bih odgovarala na engleskom. Ako ima. Hannes. Puno hvala, to je stvarno važno, zato što se, ja ne znam koliko puta su knjige napisane gdje nijedna žena nije nekakvo prisutna, da ona je akter, nego znamo da je polovica društva žensko, ali u knjizi je nema. Ne? I zbog toga to uvijek, ali ti si već rekla gdje je problem, da su izvori fragmentirani i da je treba i naći ove ženske glasove. Ali to je, mislim, to je i već se radujem na knjigu i u ovom projektu. Ali ja bih se vratio jednoj tematici koje se dosta dugo diskutiralo i opet nestalo ta diskusija i opet se vratila i opet se to zadruga, propast zadruge, je li trebate održati zadrugu, protiv volje ljudima koji žive i kako. I onda u tom smislu je uvijek bilo pitanje koje su krivi da zadruge propadnu. I onda je uvijek bilo, najveći dio su ženske, ali uglavnom je to da su pravnici ili koji pisci bili, mislim, dok je Vera Ehrlich-Stein imala tu obitelju, familija u tranziciji. A ti si sada razgovarali o razvodu braka, to je točno to
šta oni pravnici su rekli da bi trebali intervenirati, a neki su rekli da ne trebaju. To bi bio komentar. A pitanje toga je isto zato što se isto vratila ta tematika zadruga kao nekakvo ideja kolektivne socijalističke vrste života, idealizira se. Kako ti to vidiš, kakav je početak projekta u taj transformacije dok socijalizma u tom kontekstu, kako definirati norme, normalne familije i na koju ulogu imaju tako predstavljane uloge žena, da. Mislim, nije tako jasno bilo šta sam pitao, ali pitanje je šta ti očekivaš kao rezultat? To je veliki pitanje. So you've actually captured where I'm going with this particular set of research in the 1870s, which is that in the archives in Slavonski Brod and in Požega, I have come across all of this material about women who are not behaving the way they're supposed to behave, either according to the rules of the Zadruga or according to how it would eventually come about. And so this whole system, there's laws, 1871, 74, 89, that are changing the relationship of people to the Zadruga. But what I've found is that women were sort of on the ground forcing different changes with their own actions, using new institutional structures, much like women after World War II were doing, in order to sort of request change. And they were living these changes before they were actually put in place by law, which caused a huge problem because as the military frontier was being taken apart, and in this case the Croatian government was coming into place, they didn't know what to do with these women. And so they constantly are putting different women in jail. To try to get them to behave in order to police the social mores. And so I think the other thing we see is a lot of these zadruga are emptying out, and women start to claim land. And even though they legally don't have the same rights to it, they just start to move into it. And so what I'm hoping where this is going is to sort of develop an argument that shows how women in these moments are really critical to understanding how changes happen on the ground before they happen in the official law. And that they're driving some of these processes. I don't know if the causation is as clear as I want to make it, but I think it's important that we try, and that's what I'm hoping to do by recreating some of these stories from the perspective of the women who were involved, and not from the police who are angry and putting them in jail. I will say one more thing is that I've also done a lot of research in Serbia, and we see a lot of similar traces of women's actions pushing laws to change there as well. Hvala vam puno na predavanju i sretno sa radom. Vi ste sada vrlo živopisno kroz ta dva primjera individualnih sudbina žena pokazali kako su žene agenti socijalnih promjena, jel da, i zakonskih i tako. A zanimalo bi me da li ste naišli i na institucije ili grupe koje su onda u toku pomagale te žene. Jesu li to samo individualni slučajevi koji onda se gomilaju, pa država, vlast je pritiskana da nešto mijenja, ili da li su to te žene imale neko
mjesto gdje su mogle naći pomoć. U slučaju Sare, na primjer kod brata, znači uža obitelj. Da, hvala. Pa to je odlično pitanje, hvala. So yes, eventually, but it takes time. So in the Afege, for instance, in Juzida's case, I don't know if they're exactly in her village. I haven't been able to find that. I can only find reports on all of the devastation of the schools. And so trying to piece that together is complicated. We know the bigger picture, but then taking the individuals and slotting them into the larger movements that are emerging is just tricky, because we don't have the lists of their names. We don't know who's attending what meetings. And these are the women I'm interested in are not the leaders. They're the ordinary women who are the peasants. They're mostly illiterate. In Croatia, it takes about 20, 30 years for certain activist groups to come out into this region and start organizing. There was just a wonderful conference that was about this in Zagreb a couple of weeks ago at ClioFest. And there were some really interesting presentations on how the activism gets going. But we don't see it in these particular moments. And this is one of the critiques that I've often gotten with my methodology, and I deal with it in the book on Sarajevo, in my book on Muslims in the Making of Modern Europe, is that, can we take one person's story and connect it to larger themes? And I was really inspired yesterday. I don't know if anyone else was at the book talk that Hannes was leading, but the biographical approach, I think, it makes more sense when you have enough material for a book, but we don't usually have that for ordinary women. And I think just because we don't have their full biographies does not mean we should erase them from history. And so my hope is that we can connect these individual cases, a few sentences of fragments, into these larger stories, and that it will inspire different kinds of conversations that are not led by institutions and men, only men. Pre svega puno hvala na ovom predavanju, prezanimljivo je bilo. Ja imam jedno pitanje koje je možda preširoko, ali ću ga svakako postaviti. Pre nekoliko dana sam završila knjigu Virginia Woolf, A Room of One's Own, u kojoj ona treba da napiše nekakvo predavanje, ne znam da li o women in fiction, i ne može to da uradi, zato što ona sama može da se seti samo par imena žena koje su nešto pisale uopšte, a onda kada pokuša, onda odlazi u biblioteku i tamo prosto istražuje istorijske knjige da bi videla koji su to uslovi, kako su žene živele i zašto nisu pisale. I ne može ni da zamisli kako je bilo koja žena živela, jer ne postoji nikakva informacija u bilo kojoj knjizi koju ona pronađe, a pronađe jako puno istorijskih knjiga o elizabetanskom periodu u Engleskoj. Pa mene zanima, da li vi, s obzirom da ste pričali o metodologiji, da li možemo da očekujemo neku vrstu spillover efekta, da kada počnemo da pišemo istoriju na ovaj način, onda to ima posljedice po najrazličitije zapravo discipline, jer smo na ovaj način potpuno ograničeni. Neke teme uopšte ne mogu da se otvore jer nemamo informacija, a nismo svi istoričari. Hvala na pitanje. There's a really interesting book chapter by a scholar of literature and comparative history, Ravit Reichman, that deals with that question exactly on affect and Virginia Woolf and the ways we recreate these stories. And this is where I think, using different narrative techniques, it can get very tricky. The accusation of creating history or fictionalizing history for historians is a serious one, and it doesn't feel good when it's, it makes you feel, the critique is one that you're not just looking at affect, but that you're recreating history for yourself. But I think that we see especially, and here I've been reading a lot of books in the history of slavery,
which is one part of this project that I have, women who were enslaved and then manumitted. And the slavery literature sort of guides us into how we can do this through different methods, and how we can read for affect and also but stay true to our historical roots. That we are using documents. These are accounts in documents. Sarah's case is complete. There's 90 pages of handwritten Croatian, which is really labor intensive. But it's there. But it's not in her voice. So what we try to do then is say, well, what would this document is about her, but what would it look like if we tried to give her a room of her own, right? and that's sort of what I'm hoping to do here. Hvala vam. Ja imam jedno pitanje iz pozicije zapravo marksističkog feminizma i zanima me kako ste uspjeli i kako se nosite i kako rješavate situaciju u kojoj individualno žensko iskustvo uklapate zapravo u socijalistički kontekst koji u svojoj ideji zapravo imao kao temelj egalitarnu ideju i činjenicu da se ovi događaji o kojima govorite zapravo odvijaju u kontekstu snažnog ženskog otpora i onoga o čemu ste govorili, antifašističkog fronta žena, dakle organiziranog pokreta žena koji ide zapravo za jednom vrlo društveno progresivnom idejom u odnosu na današnje vrijeme kada takvu platformu, takav pokret, tako zahtjevnu jednu društvenu promjenu zapravo imamo samo u ideji, ali nemamo ni na koji način u praksi. Dakle, u nekom komparativnom smislu, kako ste odlučili baviti se individualnim iskustvom i na koji način ste osjetljivi na politički kontekst u kojem se odvijaju individualna iskustva žena. Hvala vam. Hvala na pitanje. In my recent book, I try to make some of these connections between the individuals and the movements, not just the AFG and the kind of pro-state or pro-socialist movements, but also women in the Mlade Muslimanke, and the ways that activism starts to change after the war. And so I do try, to connect the individual stories of women to the larger movements, because the movements are, of course, important. I mean, they're defining conversations and shaping how women are engaging at a broader level with state and society. But some of the women don't fit. And those are often the ones I'm sort of most intrigued by, the ones who, we take a woman like Juzida, and she's clearly operating at a certain level. She's going to the Okruzhny Sud, but she's using the tools of law. We have her signature. It's not a signature, it's a mark. We know she's illiterate. And I don't know how we connect. I mean, I'm constantly looking for recommendations. So if anyone has them, please send them my way of how we connect those women into these broader histories. Because I think that we lose something if we have these cases that we can't fit, so we just don't write about them. Then we lose something in the historical process. Imamo vremeno za još jedno. Dobar dan, hvala vama na vrlo zanimljivom predavanju, kao i pitanjima. Moram da kažem da i taj dio mi je vrlo zanimljiv bio. Ja imam čak dve pitanje, kratke stručna pitanja iz naslova metodologije i čak i epistemologije. Zanima me kakva građa je ta koja dava glas Džuzidi i Sari. Šta je to, neki prepis njezinog govora i kako naslovite ovaj šum koji može da se u stvari između toga što je ona rekla, istinito je i što je bilo zapisano. To je jedno pitanje.
I drugo pitanje je, doći će uz komentar. Jedna moja kolegica bavi se kriminalnim činoma žena kao infanticidu i mariticidu, dakle umoru svojih muževa nakon Prvog svjetskog rata. I tamo je vrlo očito da su sudje imali različite postoje prema toga kako žena mora da bude kažnjena. I zanima me da li ste i tu vi našli neke uzorce ili možda neke indice kako su ti koji su odlučili šta da bude sa ženom nakon sudbe, kakvi su oni imali postoj. Jer mislim da tu su neki, možu da budu nijanse. To je. Odlično su pitanje, hvala puno. The sources are court cases. That's what I primarily use. So they're collected either by the Okružni sud in one case or the Kraljevski sud in the other. And they include a number of different kinds of things. Usually there's, an initial statement or summary. Somebody is filing some kind of report. In both cases, the husbands are leading the documentation. And we don't have a lot of direct statements from the women themselves. And that's pretty much true in most cases that I've seen. Occasionally we'll get a statement of a woman herself, a testimony that will be signed at the police station. And the killing of husbands is also really interesting. I have a section on that as well, including this really fascinating case of 19 women who were put on trial in Chupria for the murder of their husbands, and several of them are put to death. So the other part of your question, if I understood it correctly, so because the narrators of these sources are the courts themselves or the police themselves, they're often very negative towards the women. They position them as immoral. There's always things about how they're, probably prostituting themselves, that there's never in any of the sources any sense that these are women who might have their own goals in life or their own desires, or maybe they don't want to be beaten. That's sort of not part of it. They're considered, and so what I try to do as a historian, and this is where I use this law and society methodology, is remove that from my own analysis. I don't need to take, just because the judge thinks the woman is immoral for leaving her husband does not mean she is. That tells us more about the judge than it does about the woman. And so I'm trying to sort of tease that part of it out and recreate the story in a way that allows us to see how these women's actions are sort of challenging the structures of the societies where they live. Hvala svime za odlične pitanje i diskusije. Meni je baš drago biti danas ovdje.